Que mira, tú eres solo e o Guanyu tamén é solo. Tremendo. Todo porque yo cambié primeiro a ti o solo por Supor. Pues ahora só de dos solos. Dille, I'm solo, ok? Igual cola, tío. Bueno, dábache igual a ti, ¿no? Putada que non cho cambiara ao medio, tío. Senón xa tería sido apoio. No a dúo, tío. Dille, pasou que ahora eres Supor. Tú sabrás. Tú sabrás. Non sei que pillarme, tío, que me pillo. Va, basura, veño. Teño un 33% de victoria con Bocasura no momento. Que teño un 33% de victoria con Bocasura no momento. A ver, só xoguei 3 partidas. Sabes con quen teño un 100% de victoria, tío? Con Afrodita. No, xoguei 3. Bueno, no, rankings túas. 100%. Tío, está ben. Un KDA... Un KDA de 2 teño, ojito. É o maior KDA que teño menos o de Nemesis, que teño 267. Queres callar? Vale. Pues a ver que tal va a cosurar. Tú que datos tes con Silvano? Sabes do que me din conta ontes mentre xogábamos? E que me acabo de dar conta ahora tamén. Que onte dime conta dunha cousa. E ahora tamén me din conta ahora mentre xogaba. E onte despois de xogar. De que estou minando mentre estou xogando. Sí, tío. De locos, tío, de locos. Bueno, baixa o porcentaxe de eliminación bastante. Vale, xa entendo. Pero bueno, 1 euro ao día teño mentre xogo, non está mal. Sí, digamos que sí. O sea, eu como que mino... É unha plataforma que minas o que máis che dá e eles paganche en Bitcoin. Entón, é como se minara Bitcoin. Come. Cando acabe a partida, contache. Sí, bueno, ahora un pouco tarde, eh. No, en verdad no, en verdad no. No. Subir con vai subir moitísimo máis, tío.
Igual baixa ahora. Igual baixa. Ojo. É que ahora hai moita xente, tío. Eu creo que está un pouco subido de más. Sí, pero é que ten que haber minería. Sí, sí, pero tú non podes minar Bitcoin, sabes? Tú como persona. Sí, pero é imposible. Vale, pringado. O Nemesis. Pero ese coso que fai ahora, en serio. Que raro, ¿no? O sea, curación como. Sí. Eternamente, o sea, non ten un máximo de curación que pode. Bueno, polo menos non fuches first blood. No. Pero foise, tío, se esperades 50 horas. Non dura eternamente. Ah, que dice tipo... Esa é a miña pasivo-agresividade contra el, me gusta. The XP, you nerd. Oh, your fucking face. DJ, pero é xungla retrasado. The jungle took our jungle. Ponlle. The jungle took our jungle. Se non o pus tú, poño eu. Ah, vale, vale. Incredible. É que de verdade, é de puto retrasado. Oh no, xungla veo e fixose un bufo. Que malo. Encima chámate nerd. En plan, que listos son. Pois non tanto como te crees, eh? Se os matades... En serio, tío, ese pavo que se vai a nada. E ahora morredes. Bueno. Vou roubar experiencia, vale?
The jungle took our jungle. Pero xa se virou. No, se metió a min, xa sei. The jungle took our jungle. Estás nervioso? The jungle took our jungle. Que vai ladrón, tío. Vai os para allá, tipo, ¿eh? Que xogan bastante ben estes pavos. Algúns, non todos. Xa, pero... Se lo van facer, prefiro facelo eu. Como estás perdendo a línea. Por? Ah. A ver, o tipo cambiou a posición, ves? Ah, no, foi isto que me cambiou, a verdade. No. Que o Xintián móvese moi ben, tío, é bon. Dame por culo, tío. Min tamén. Eu pero. Non hai nada. Sí. Pero que está aí o Xintián tamén, sabes? Dame medo. Ah, xa se meteu para atrás. Creo que ten guarda o Vulcano, porque non... A ver. Ah, non. Gracias polo escudito. Sí, sí, sí. Pero é que... Vai tortilla me fixo. Claro, que foi a Nemesis a que me reventou. No, estaba vivo.
Joder, macho. ¿Qué dices? ¿Que Morrigan perdeu non sei que? Buah. Oiches ese? Oiches o que che puxeron por chat? Es que pesado ese pavo. Buah, buah, buah. Sí, 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 sí. Que matéime pegándolle, sabes? Pero non porque o fixera ben, sabes? Eso sí. Tío, non fales que te matan. Hostias.
Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Puedes curar? Ok, espérate atrás. Ok. Espérate. A ver se me ha dado feito esto. Sí, sí. Casi me matan, hermano. Vinieron justo cuando estaba acabando. Sí, 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 sí. Qué susto, hermano. Sí, creo que se están facendo algo. Porque eu venho tirar o da xa, tipa. Bueno, non ten pinta. Xa. É que non sei... Non sei a que ven eles. Xa. Xa. Estou morto. Morto. Pois rapidamente, xa.
Son dos fénixes. ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, pero... A ver quién yo responde, ¿sabes? Jeje. Ah, no está. Poderían e deberían, pero no está. Eu non teño. Sí. Bueno, xa non fai falta. Acaba de empezar. Vale, acaba de terminar. Eu estou morto. Bueno, limpei os minions un pouco. Xa, pero limpei, non? Que se jodan, que tanqueen. Pois é, non? Tremendo. Pois é, a verdad que sí. Estaba pensando... Que sí. Vouche dar guía, porque eres un guía tamén. Sí, non me recordo tamén. En fin.